Koliko imaš, 30? 30. A ja imam 30. Super mi je. Čekaj Srki, brate, ti si maratonac, jebote kurac. Ajde jebote. A, Kinezi slabo trče. Šta je ovo, ko je ovaj čovjek? Dobre. Šta si radio Srki, šta je bilo? A dao sam im čašu vode. Čašu vode? Nešto mi dala za uzvrat, ne znam šta. Jebote što su ovdje ljudi nekulturni. Baš su stoki. Ne dobijem nekog kjera još. Gdje si se? Srki, vamo se puca, Srki. Srki, vamo. Gdje si? Srki, bojim se. Molim. Čekaj, daj da mi krenemo tamo gdje si znaš. Hajde. Kad trčim FPS 30, kad stanem 40. Zanimljivo. Ubisoft je ponovo se uspeo. To je zato što se slika onako, vjerovatno malo izoštri. Who knows, who knows. A nemaš neke sluške, nemaš? Nemam, brate, imao sam crkve. Kupić. Bude plata. I ja ću kupiti kad bude moja plata. Sluške. Ako ti znaš gdje mi idemo. Ajde, pokrivam te. Čekaj, pogrešio sam u vodi. Evo vamo. Agent, are you busy? Because we have a problem. Someone's messing with the antennas, and I Gdje bet pogledam, you može can't gore da use an ga stigne. antenna. Such a smarty. All that education. Ovdje možda na ovo. Fix it for a lady? Moramo gore da se popimo. Čekaj, gdje si, izgubio sam se. Aha, tu Aha, sam. evo. Ali ja mogu tu mi... Ajde. Sad pucu se. Daj ruku Srki, što bežiš tako? Crtrla. Čekaj. Aha, crtrla. Pokrivam te Srki. Ubijati ovdje. Da, na 3, 4, sad pucaj! Tako se to radi Srki. Evo, dobio je head. Idemo na vrata. Imaš ovaj prigušivač uzmi. Evo gdje? Ovo zeleno što je. Ne vidim. Zeleno. Ako ne vidite. Zeleno. Ovo, vidiš? Ne, nemam ja tu ništa. To sam onda ja. Izgleda koga ubije, taj dobije. A jebote. E. Aj stiskaj to dugme. Popravi antenu. Šta je ovo? Kakva šta je ovo? Kakva je ovo misija? Dođi vam. Popravi antenu misije jebote, kao da sam u stvarnom životu. Zamisli ti si bateriju na daljinski. Realna je evo ti životna priča. What the fuck? Gdje ćeš tu? Ne znam, brate. Možemo gore. Gore. Aha. Stepenici. Tu smo. A koja priča u principu ove, neki virus, šta? Pa, tako nešto. Ja ono. ću desnog, ti levog. 3, 4, ja levog, sad ti desno. A jebi ga. Playfoot. Ma da, Ma, baci bombu. ko je bacio? Ti? Nemam pojma. Onaj, pokušaj nama da baci, da se zajebaju. Ne? Čekaj, moje kineske oči ne mogu da podnesu taj dim. Oh, look at you. You did Oho. real good. Tako It's si. all Vidi, level fixed and 5. nice now. I wish Benny were that handy. E, tako se to radi, Sreki moj.
Imamo nešto da skočimo. Kao Batman, ovako. Nema. Možeš ti skočiti, ali neš daleko. Evo ovdje da imamo. Sam malo da padnem. Ajde Sreki, šta si zapucao jebote? Ja skočim. Hoćeš da te uhvatim, ajde. Ajde, hvatam te. Šta je ovo bilo, evo? Beži žena. Bježi. Bježi od tebe. Vidim što hoće. Neće Fajn. ništa. Neće ništa. Šta da stisnem kod nje? F? Nemam pojma, neće ništa. Sad ne vidim šta ima još na ovoj mapi. Ajde. Imaš ti neke misije, brate, na mapi? Ja imam brdom misiju. Aj vidi po vodi, idemo tamo na Ajde svijet. za mnom. Onu glavnu, brate. Follow me to safety. Ne, idemo vamo. Stvari čekam M. Aj stisni M. Isto sam malo. Kao, evo ovdje ćemo. Na to zeleno? Da, jel me vidiš? Jel vidiš gdje sam označio? Vidim. Kako je vidiš? Kakve su to Ja, magije, dobro. Srki? A? Kakve su to magije? Ne znam, brate, šta ti uradiš, ja vidim. Ajde. Fucking faggot. Ajde. Jesi spasio onog lika možda u elektrani? Ne, Aj tamo ćemo. koga jebe? A tamo, ono, ne znam, bolje misije, brate, osman. Ovo je bila prava misija, Srki. Ovakvih misija nećeš naći negdje na... Da, popravi antenu. A video si kakve smo prepreke imali. Beži! A radiš je ovo. Jebote. Samo je eksplodiralo. Jesu te mutne ove govornice i to? Sve je mutno, brate. Jel da? A takav je engine izgleda, koga jede. Warning. Hostile presence. To koji bi? Uoj! Gdje je bre? Zakon Srki. Tako se to radi. A, Ajde da vam. pokupim ove gluposti. Šta kradeš sad? Nešto sam zdipio. Ključ si uzeo, brate. Sad ključe vrata i pusti talce. Taoce smo imali. A, evo je famo. Pa nemoj me mrdati, Srki. Vidi ovo. Vidi, pa vaguješ me. Key to this door around here somewhere, please. Pa uzeo sam ključ. Možeš pustit? Pa i... Ajde ga ubijem. Kad je glup. Beži, vidi ga. Zeleni. Zabagovao sam se. Beži, zabagovao. Beži Evo na ga. Ko ih je bez? Pa čekaj, treba tamo da uzmem. Šta da uzmeš? Vidi ga. Door around here somewhere, please. Oni su još zabagovani. On govori da ključ da ima negde. Odlično si jeboj. Sad ću mi dati. Civilians Evo secure. tek sad, brate, evo vidi sad. E sad uzmem. Ništa. E, imamo ovdje nešto, kofer neki. Kofer. Aaaa, usrki. Thank you. Bolj da ne... Što je dobio kap? Kapu. Ajmo. Može se reći na misiju. Da idemo na onu misiju. Ajde. Ja mislim da je tu negdje, jel? Da vidiš na mapu gdje sam znači? Ne, gospodine. Kako ne vidiš da?
Aj ponovo znači. Čekaj, Vidim, vidiš? plavo, Imaš tamo neku misiju. encounter, imam. Ajmo tamo. Ajde. Vodi me To bude. na pale. Što nema neki autić? Parkour malo. Zaplašao sam se. Kako to radiš? To je trla. Aha, Evo, ne mogu ovdje da preskočim. moj ne može da trči. Znaš što su ti rekli ovi sad kad su prolazili pored mene? Ne znam. Rekli su si debili jedva čekali da odeš. Tu piše. Čekaj. Šta se dešava s Rakionom? Follow me to safety. Careful where you aim that thing. Ha? Pa parkour. Pokrivam te. Ovdje smo bili. Ajmo. Ću da uzmem pištoljče. Ja imam degu. Ej, šta se dešava? Napadaju me. Koga? Ali reci. Pametno. Čekaj, ti si nešto mrtav izgleda. A? Ti si mrtav izgleda. Ubio te neko. Agent on your team is down. Requires assistance. Šta ti bi? Ubio sam. Ko? Evo ga gore. Čekaj bre, pa taj ti je ubio. Evo život. Svidao da te, evo šta ti drugar. Sam uzeo. Što sramota, spasio sam te jebote. Ti kao prvo nisi trebao ni dopustiš to da mi se desi. A dobro, sad šta? Šta menjaš to? Kako da u inventory? I? A šta hoćeš da menjaš? Nemam pojma šta imam. Imam neku masku. Kako da stavim? 2 put klikaš. Neće. To može samo se. Čekaj, nemam što. Ma vraga samo. Uje. Hoću rukavice. Imam rukavice. Stavi kapu i masku, ne gledam to tvoje ružno lice. Ne, onda neću ništa da menjam. Ovako je sasvim okej. Voliš da se ružno lice. A šta znam Srikin, Approaching trenutno. marked location. If this is a joke, E pa ovo sam bio prešao, valjda. Nisam. Srki, desi. This is Sparrow 3, over. No. We'll link up with you shortly. Evo. Upucam. Evo ih vama. Aha. warning. Hostile forces approaching. Čekaj. Bacam pucalj. Gdje bac? Evo vam. Pucavka. Nema sad jebi ga granata. Srki, jesi ti ubio nekog jebote? Ja sam postavio ovo mojne u tuđe ljudi. Koga se ti pobio? Srki, ovaj me udara po grbini. A ubi ga. E? Warning.
Hostile forces approaching. Gdje se puca? Pa nema stvari, jebi ga. No šta, dosta je realna igrica. Sparrow 3 here. We're at your position and good to go. Da. Jebote. Area secured. Hostiles Sve što je neutralized. prdno, čovječe. A? Sve što je prdno. Nisam. Bravo, Sreki. To su 2 uspješne misije obavljene. Ćemo li igramo malo Dotu? Stranje, ček. O, Ja, vidi grafik. dođi vamo sad. Ovo je sranje bilo. Kad se zagledaš malo u neki predmet, onda kao malo si izaštri. Gdje si, Sreki? Gdje je tebi ona misija, mama? Jebem li ga? Idem na dobru stranu. Čekaj da vidim. Poprilično ne. Idemo... Oh, the fuck. Srki, bit će mi dugačak klip. Ti snimaš ovo? Pa nego šta nego snimam, ovo je maestralni gameplay. Ovakih gameplayova nema na svetu, Srki moj. A ubijanje kerova i... Evo ga. Vamo. Ubi ga, brate mine, nemoj čekati da ker sam umre. Ček šta ovdje. Arigato sensei! Sensi... Nešto mi dala. Ali nije mi dala ono, ali dala mi nešto. Baš si čubret, Srki. A mogli bi stvarno malo Dote, a? Šta kažeš, dugo nismo igrali. Gotovo. Da li si siguran da želiš Da, to je moj konačan odgovor. Ten ten, ten ten, ten ten, ten ten. Vamo ti ta misija, ne? Daleko nam je misija u pičku manu. Ovo treba da bude, ne? Si vama bio, nisi? Nisam. Ujevo. Ujevo. Da, Ajde, dobro, završavamo ovdje. ja. Quit game, are you sure? Yes. Yes.